Nós temos diferentes proyecto que sigui, nang natuurlijk tá hopi conhecida best that ever, que vai começar aqui simanga trobe que sete tata na nobo. Nós temos pes project contra diferente de diferente escola. Nós temos hopi escola nang que tá acercar tresung pa het team tambe de laatste momento nang pa lage team building bira mas bom e cultuur ora nós tá repetir dinge temporada de vakantie tá tresung ding bo barrio. Nós tá visitar diferente barrio nang di FCCA, diferente outro barrio nang tambe, mesos ku awo nós tá cerca de Sabana Basora, nós tá visitar papapia ku e adulto. Nós tá vai aí nang informar e adulto nang ku hopi bia nota dingos doelgroep. Natuurlijk moet je nang ta bij school nang ta je charla. Nós tá bij na escola nang doen na informação. Tata e mama sa natuurlijk die untersung, pero é persona baudi e palo, é persona ding sumesum barrio, é persona ku noting on you of noting sobrina nang cerca, hopi biano sa die trabalho di untersung. Dus kiko nós tá assim, nós tá visitar e diferente lugar nang papia ku e adulto, laga sa kiko ta e beneficio pa Aruba e pa Bonaire, Saba e Stasia, kuting kinderhulplijn, kuta untersung Aruba. Nós estamos hopi contento para wak dingen diferente áreas nang e conhecimento by dilante e também e apoio nang sa di untersung nang sa pa kiko nós te e com nós ta ajuda e comunidade de juist e barrio nang e com nós ta wak hopi die sociale problema mental e outros problemas nang tabing dilante. Então, pensei nós ta visitar juist e lugar nang com nós sa kuting mas die sociale problema nang aqui.